Abusia minchia na mensama wo akwa basronko enfambra emergencyghanamovementtv eso. Ene story abeto ya ponso no mobo areho chese ni nyina ene se opani bia bibi nti yare nti wahwere ne nan baako ene ode ne nsem eba beto dwana ni nyina ene se eye oba one neti sebi akwanhia saa eto no obayi agya ne honoma wagya mofra nketewa one no awo wagya omagu ne so na mofra ne nso tibia papa ne wom no omo so afọ mani anto ama chese suban bi omo da na di kire papa no enya asem ketewa papa itu nani a ento obi anim onya obi empo no wakabia ma no eno nti ode na asem aba bedan Agyapa TV fo se omo mmoa no no mo nka bi ma no na tibia owom no ene treatment a na yire ene mofra no ede ne fem no ebro adwene nti aseso oso nani a ento obi anim ti kame ho no de nsem bi etudwa ne yenko nkotie emra ya munni nkomo nko akire emfa bibi nsie no enta no enwene ne ho adwene bone wo binim enipa mienu no de obekọ ahohiahia mu obinim nipa mienu no de obekọ ahohiahia mu etiya ma wadwene mu nya fan wate sa wadwene mu ya fan a minim se awurade nyankopon no a wo burade nyina so no sa nyame no wo ma unkonsotwe mu da na menka se ensohwe bi abekomu no awurade yi ni nsafiri wo so sabre ye ba apostle ho bebu sare sare ani mpom sitie apostle ti say abrewa awurade ehumemọbọ eye ene ye chenra okay free bear Sunday na nwumre na ahoden ni ho papa nti se awurade ehumemọbọ na yetimi abeshi ase ya na ayara yeda utumfo nyankopon na se nhwe sopa na ne bambo good na ma yeda so etiase nti meka se eye good yo obeka se eye apostle we de ahwefo ne atiefo hyew omo mutie radio mo Facebook Agyapa online Facebook ko ho ebi ana wupi abontene asem we tie bi enipa da sani bi atie bi obi amfra ne yire obi amfra ne nua wo ye nipa da sani di asem we obi antie bi na ya dwe ho sampa aden na domo ana waso omu ba ne wastop obia abrewa medase na makoswa asa chietiefu abrewa ne nyina na se wiase yese de ne ho akire no no na yeka bi ma no na owura ye friend kwesi afo kwesi afo how ani amane a wakomu no emu otuyi ete bra woni akasa na was ye special day edema no na ono ne de ne ye hu adwuma na fe so da bia se wo kasa ye sua de ewo ye dwumadi mu no ama bebre so asua no ma bi wo mu na etumi aboa wo mu awiase asetre mu akontuo mu ete no nti na ema me hu wa mesre wo se nkene de be ya yemfa we no na yenni hu dwuma emfa ma yenua kosi afo na entumi emboa na ne normal so ntoto yi good akosi afo wo hemfa abro kosi afo wo obuase ne bro no bi e fro se asonkole aha obuase eho ene wo God yeah hona owo eti sabre no ye beto ye boase afra kwasi ana sese ye beye den afu pepe ye befre no na afi no wabo na mane na ono anso so wona ehwe ye wo TV so ene ade no mohu demo a wadi enso so abeba abeda TV no so na wo bi ahwe sese asetena wo mu aha kan oyefo se what ase sese ya setira na wo mu no ya kire na kira kwai akwasi afo ya de na betu TV ne so ya de ne to so a obe start se wo kasa na mo hu nipa no a ya ne no ya de ebe kasa di dwuma ne no
na motie na konsam na mo hunu ju ade a ne yefunu mu ma ade ye no ade a nsɔhwe okomu na semu a ewo mu no so wantie bia ebeya me ya pa wantie bia ebeya me ya eti sabre yentie akwasi afo ye ba betie abrante nanum kasa na yetie no no ano wa ubehu se ni photo ade ni mfonyini abeda so because ene no e was say ye dey ye nuama bebrebe na bibia ekoso wano ye besre pa sabre no ye pese ye frɛ akwasi afo na yetie ensemu a esese wodi tu ye nimu ne aya adesua de ene de wo fam ene de wo kom ye nipa yi de ye betima kosa nsɔhwe ne mu bi but ampare otumfuo nyankopɔn se yetiefo awurade nyi ye nyina ye mfiri saa musue ne mu awurade nyi ye nyina ye mfiri saa wahaw ne mu awurade nyi ye mfiri mu na mpare ye se ohaw ne amane kasie sei ubekomu eti dia na meka ne se odo ehu hia ya do wate ana se wo do nso so a mesraw se wo yire na adɔ no a do ne yie se wo kunu nso na adɔ no a do ne yie se be ya nsɔhwɛ ba onyiwo emma hey apostle obi ni wuncha wunti binye bibia o ni e ba yiri fia ba yiri papa because ko no so god akwasi god sabre ye koyenim na yafa akwasi god akwasi lo radio no hello madam me ba cho lo radio no ma ye why Chowo free TV no. Me ba cho eti say me pa cho farmer no ne anya adwuma. Me ba cho o ti say yame adumo bibia bako de God wo wo hene Francis here what obo asiti asonkore Obuasi asonkore God me pa cho edi asam ene asie akwasi madam say bibia e boko na de tie ni say na wo obuasi na me business kakra God abraba no asem kakra obuasi first na me bo e obuasi anu mane e frɛ no ahwease keja asodi ayanko square de hu jima ya amin chade ni ja kuti bim kakra sa na man ko ne oba me na me ne tia me ne wo me kwala ya oshafo ya pesa ya ti akwasi kasa ni yie akwasi ya ne kasa papa na da TV ne so no ti yasra muntie kwasi to aso e ko dum pepe so bi no so ba ni ja ware eko wunya wonan ni twitwa ya na oja ya ware ananse sen ko du pepe so bi e wo ye ba na plantue no fo akwa ne se oba ne se ni mamu nyenti wo ko ebusua transit nkonya ye kan oba ya ampene emi enim ko na ebusua me nyi ebusua ne ma ebusua ne ye do mbetimi bia omo ye do mbetimi ai so ompene ne mpene kira de mu ya ne se mami bia so papa bia odi banche ble ne mami eto ne mami so no ye ohima obuase mo se baba na ko fa ne mpana ma ja oni ti me ko fie ho a na aye nyansam bebre me ti me ho ase me twe me ho aye de firi no e ma oni papa yi tina oso odi me nkwala ne mami na nkwala ne be ka me sa na nkwala yi susa me twe nkwala ya me oso twe nkwala ya man ko mani ti abaya na ko wo no nchen nkura no ibi ono so leta oja no ono moko bai enti ya kwa no onyi kakra no ba mo me back abaya no usia ne ba no de na ba me so ba me pama abaya mana ko so na ne ba so na wari ga na bai adan ma me ti adan ma me so on pama me pama kwala na wi aso bi nim de obe hwe obi tim de minja me so me tumi no ka se me yemu mobro ni papa ti pa ya mo bo pa ja mi hwa kwala ya no usia kuta kwala ya na kwala di wi school wi school ss wa anya de went to wencha so be siege ba
Tim Sika and a donor, the most of Ocean of an Aquan go to it, no fan go see man. My dear, so we see you won't go school. I had papa. Now, I say that you man will be. But you went to me upon him. So near my Basabasa, the annoying, you are granted to another unit, Macacra. But now the baby. Planet, my mini between Yaya, Makalana. Me pacho sakura na ya oba. Ananse wo man wo tete wo mo ma wo nsam no so ka ho wo man nkwara no won ma wo no mo mfie sei that now ebi wo be 2018 me ba cho na wo ba no man wo oba ni ja wo mo ma wo no na nkwada nketwa no wo mo mfie sei ni mfie sei ebi wo bi mfie nwotwe ni mfie 18 influencia sa me fa sa ntina ma o ja mo ma na o ba na ma me no so ko me support me wo me ka cha that so mo nya kra na ye ka na me hwe nkwala na mo nyina tumi bi school fine o mo bi school wie no na ma me na ja kwa aja mo akotra bebi o so ko walo ayi for suicide wo no nti me me ko ma me no ku pa me nkwala yi e do mo bai amam pa ba na mkutom kakra sa yoma kwala nyina wi school na dia me ya ne se me no ho nte bone me no ho ti se jani papa me go me papa wi ase me yo so mo fra obo asese bisa me safra obi abeka ma se ma ya den e dia chiro me to ka se ni panya 100% e but e ma se mo to sia na ye nyi ni pa be se 100% ye nyi ni pa be 5 from beka ma wasam bone da se dia me don kwala ni ye mbibia na nya me ye ma dom kakra na eja me ti busu fie me tumbi si me dan WAHALA na mbesi dan ni wie na mbese me ba no me betra dan no wie no me be ba no na me ba be ma me ba ha ade buofu me ba na buofu se na dia de me ba no buofu edan a me si na me se ba betru ba no buofu ti no se me tufu o se be me te so mo ha me dodo ma me bia me ni ti fu ka chem se me obesi bi bro nya bla na ye atade bia me chode chode ba shema daka ntina me tete me bia me be free bushafie no before so ye bushafie ni nyina ye kama se de esu ayi u ko be bi na ye ni ya em se eye utumi nja ho nkosa me dia me bai e me kakra mkuta me besi me amfi mbesi mi fie na me pra wo me nan kenan so aba akuri me pra ya mkuta mkakra sana me da me ntimi nda na ye de me ko hospital ni twa me nan itwa me na wie na ka we na sitire moje ti mo fa free infante ba be hweye obetana no emle bebe yone me ba be ma na o fia na baba ya ba nti e ba ne sa no ne fe me bre itwa me na wie fe me na we ne so ayede ene so e di hawo ba ma ko we ya ma me ka o ma ton ka no ma me de kuma na nyame adum kakra na ne ma na ne nko batisi ade nyame adum eye ama ton me ka me de hwe me ho se nka kwala bia so nka de moduri nka enyen se ufa papa so mo sa ha na bisa makoma dam so bibie ni ambusa be de ma no already so skara ka me sa no ma nyo ma bro bi sha ko pie so de ma wo mo so o de no o didi o tron no mfindi no mfo mbo mo bra abema ishira mo ka me de ka na abema za ka no mpe ti ka na me de ka na no pe pa ku bi o se me de ma na se o me mpene fa sa ka na mo ti ga me ye no se me ka na won ton ye de hwe me ni ga ye ton ka mo fa be gran ye ton ka ma na se ba ku na ho no abema yi me bo fa no so finfante na ba ye on so onim ni ensem bi e ko o se abema yi tumi di ba ha me mo fa ne sa ni me nua ma me wo ye na ya katre ba ha me ko fa mo ha be busu afo na se me ka se me to ka ma ne nti ma fa ka na ma ne dia on fe no wo mo na me se fine anya hwe na me bla na o di bibi ni no ka se me na me ya se papa to ka ma na just teach ma na o ye no ye o mo ko driving school ye de ka ba ko ma wo se ka no mpe o pe fofo ni akwa disco bank e ko to na wo pe na ye de prince ka na ma ti wo nje ka ne dia jai eni chono ye ya ro sado a kanu oko driving school ko di kan meet na msa ko kwaso afa me pe bibia fa na wan so bobla akore ko tra ka yi mu a vie mienu wan si kura wan fa ba efi okwaduma no hye dem
If some say, what quick man, you so quick man, so no share them. Eja me plan me mini na ya me ko woni ti. Me kan so mo hwe yo na da kyan sam beba. Me kan akora yi nti. Na sheshe osa na kai say. Di kai say na me beba wusu an ko yim skedi e da bank. E de ko ye kan ni de ma akwala. Akwa tu je me ka kyan sam mi tra ma se no kwa na ade o de yam se nya ne papa na me an ko nya me sa. Me mu de me hu ye bes me na ye ntwa ba ko kwa na ya no ye mfra wo no. E be twa ba ko na kan so ato atwene pa. Aden say mama na car ma wa anti car mo san de car na money no dey be we want to media more than 20 something 28 years me ko mu akati esi bia aja won so mu kakra kakra asa kwa na me nyem playa akati esi obo am kakra kakra no obiane kama me pa to aja tobo yem fancy baby a wakonya akata esia god me pa to adwuma bɛn na wo ye ansa na wo be konsɔhwɛ yi mu me pa to say adwuma bɛn na wo ye ansa na wo be konsɔhwɛ ya me galamse kuma ni bi omo pa na omo toye na nkoto bi wa anwem ekwepo ya so ekuro ni nkyɛn hono ti nkoto bi na pa na so akwa ya no me nyam chop money galamse adwuma na wo ye mati fone yi no ma omo wesi no mututugu no to gola kwase no kwase sa omo ton na so makoto bi na makwa ye ho adwuma na me pa cha wo ba no ya fra ne sai wo ba be ma no ababa no e fe no kwaku me de to kwa be ku ya fra ne me ba fu de to papa ba dini na me pa cha edin no ne ye pe wa wo fa ya fra ne kwaku abeku ale shamu me ba cho ya friend abeku shamu me pa cho we dia wani die mu adam wo ba no so ya friend say oba peni fe no wusu a mami wusu a wusu a okay ana fe so no adenti na wo se na wo tie abusu afie so amre na wo wi afie no o ma wo mane na di ka akọ ho ana na wo tie abusu afie na obi no ochi no na ho na de ai ko fo bi to wi wo ya na msa de bi mi fa na wa ma ye ko chi ko fo no ye chi ne fly ma ya wo de o ba kuma si an la ko ti so be chi o mo ma me so ma de me ble pa na sa me sa ka kwala nti bi o tem sa dia di ka wo ho na de e chi me ba fe mi ko fi okra wo mpene obusu ni bi be fi okra etu a me ye eja me sie wa wo so ma ba die bele no no kwala we ka se papa akeni me fa de ko so ma emfa ma oda me ma pressa me ni aboya me ke chire na ekutema no nkra ka dan me nsi e chire wi dan ya so fada mo ko trade anya hwe mo ba tra afia no a omo yire ni me biba omo tu me ni wo fia na ile tu ka no akatwa bam me ba cha eja to bu wa me pa cha to bu ase aya pese e do so asem ni mututu ni spare parts ye hu na asem ni yie me ba cha o ti kwaku no na kwaku wo mfie sei koku obe 35-36 o ti na free ni ma me nsem na ne ma me de ne ma wo no na kwaku wo mfie sei na ate no no obe pa cha obe 17-16 okay ana say wo mfie sei isi obe 35 na 36 on 88 eti wone ne yere ene ne ma na wo fie ho amane da wone ne yere ne baba mom cheme ho toilet and bath kitchen di bia shemple ko okay ana me pa cha wo oba no so oba no so ti fie ho no wono so how sa na sa kwaku no kwa na yi meti nya adaba na ye sebi o sanka obi o se boy bonti sunu be twon pone fukomani enda ba mana basa me pa cha oba ne how owusu wa how bi ananse owusu ahame momo mi ni so ahame root no so ahama dene na ni hwemre nya papa ejade ni hwemre nya papa sa o wo mo nshaw ne yene sai adie pa na wo sha no aka abaya no kwa me ni tifi ha no no na abaji se fa nipa ho abaji se fa nipa onye se wiase ne yete no enye se no obi ti bi kwa me ti dam ya sa 2 years 2.5 years
you that of me share them as that one catakawi. Me call me shahar. Eti me ba chawo to obuase. Hall kakraka won ko an hye ho. Sabi obetimi aware oba akwatena wo njen. Wo mane de so wo musu bi obukodi pa opa. E de pa na nkwada ni eyewa. Na ka me de amon ye ne mse fa ye den. Musu nkola mi pie store mamo. Store mi pie store kese pa de mo bi. Store fridge mi sanity na ye store ketwa. Ubie ma hwan. Store no so akofom. Me ba cho ubie ma hwan. Bi pie wo wusu ani route no. Am mi kechire no. Ubie ma wo wusu ani route no. So so fendi lo bombo mo bla fendi bi ho. God. And I store that year. So na engu sa dia na so na ho dia ara den. Bi twa me na no obodi ye se omo nko ho wusu aso na wusu ado akwefu. Okwo wo mu dia akola bi ko transfer na no ma store no. Eye pasa. Wo ma no adie pa no wo ma yewa. Wo hye ha wo pa nti no sabre no. Wo kwa hwehie mu a wusu freye no. Dia tiane se sisi ano melum la tifi ano anya lo kikire fa nipa ho sa na dia ya me ya ba kwa ne se wo kwaku ma ya de o me ya dia de kwa mo wo ka ketu ma mo dan na no riri timo na obi so aba me nkene se bi so papa obehwe papa o tumi bu no twena se fa no fifi aso mo aketisi ani fifi ano mo bi pa ya ne sa dia tiesa aketisi ani ni bonu obi na no bobra so obi di ma no aketisi mi wo aketisi ano sebi wa me kan che me se obi fi ma me fa we ma me no aketisi na me na ancha na yedie bae e ti won so ni da bi turu si go na papa pod me so o ti plan wi ama na so wonfa o so oda we nko de me mpebi ye mo mba o na press ya se mi ade ame me fa ma me mba me ba chawo enkwada no wo ma ye wade a ye wo ya pa che de wo kika ya na asasem foforo ho a wo ma ye wo wani die mu ada okuni die ade a wa ya mana ya me ya ne se mo ma me ne me ntia wale ase na wa kan se obi ba na obabo mo papa ba me yo no aduane ma mo bedi mo de me to sa fram na mo na mo bedi di kama na mako asana ayi mo ko mu fia ya de mako na ye den na mami eba mi yale no oba behwe mo hospital mutu to mo ma doctor for nurse for ka mo pan man ko na ye ye no ho adwuma mo ti sa se mi Aja woba ne de no wo de fato ansa eno ye beka ho asem o mana ma waduro bi anom amana hawda e fa cho se o mama waduro bi anom amana hawda me free hospital ba no me da me timi da ti no eduro bi mo da mo se ayi wo ma ayi trauma do wo enti trauma do no mo de ma me no ye na anu timi da na o de ama me wa anu enti ni eto mi bi mi da won ma na do mi won cha mo de me say secret aso mi hwe na me sa ne ye en kram sa de ba ase ba e no mo say me ono aka cho mo say me say me yale no me won me to ka man ti ka na o yusu no o say de ka man ba for ke for nti wo ko bo sa mo ko bo letter kra ma no kwa mi no mo de me say be secret aso boko e no president ka ti no kwa me say kra no na sia ka ba ko bi mi ton say mo taxi bi sia me ton se me ton na me de ahwe mo ya de na mi say mo wusu ase na wusu kata for ma kata no kata no so oyi kwaku ha ma busuafo be de kata no e ko bo letter de to so de nsasi so kan ko de on fa me fanyi bibia on fa na se oni me tifi ha no na asembeni From 2020 ya ba no that be e no so mo tifi abi o bi mo twa la do Kacha ni so antono boase to boase kura to boase me pa cha mon kancha ni so antono bo kura yasrapa enkwada at times no and yesuade o se ebata bi ejaya ware na be maka se wode ne kwa ware be ma foforo mempene me de me je me ma wo nkwada ne bi se de papa yi kan sabe ye ko ye dwumadie yi so ye ko ne akwa papa ne mano ne ye pesen ke ye frɛ wo mo pa ne mano fi se bre no ekoma ye pa o
apostle ne mano kiyenya ne baba mano a papa de so adi kaya ka ye bre no ne wo fa ben se ne wo fa ne kan bebre ye ntimi frɛ ne baba akokora a minute ya pa cha o for sabre ye mfrɛ no sabre ye frɛ no wo fa no ntie sabre ye tie ne wo fa no anum asɛm sima miensa pɛ because papa na kasa bebrebe eti wo fa ne se o make points bi na ye wie nso so a ye bɛsan akɔ asamfo nso ho ene asamfo enso hello aja ati say aja ati say nyame adom yesra wo pa se TV ni radio no sore honum kora ye pa cha why me pa cha adie pa na wo fa ase no ohia asno ekosi afro de wo answer kat asamne pai ata dani ino yanti kasa kora ema dare wo mwa aja line nye aja yesra wo gina yie kura na wo kasa na wo ka no wo ba ne de no kura na nke yetini yie yese adie be pa na wo hia se ase ayama no na kwa omo mienta ema ezu ema ba ko ema ye tani na wo shije no wo obi sa ba no pa oye be de chembe ho ena ne second bonus de chembe ho ke ne ko enkwa na ne de ni seju but kuma ho na me bo tin na wo ba to le tempa single room no kwa so ya to tempa eno ta ma ho ene ti wo so wo e de ne pepe pepe di ni second bonus ayo wo aho isi ta wo so wo je pepe no ikini ti ase o pepe no ma papa no je ba ka e ko du anu eja mami musao se wo fa ase ni abrantie ada na momo an Ghana hanom police fo ho hodom so omubuo o ana afi red kwayifo no ba bia de nkora akoyi dops to anasa red control ba bia o esese bukọ na mukọ report na papa de gene nkrata because abre wo ngui ana ne ma be dia de etesese mu ankasa no mutu mu nan bua no so what ase modeni si wheelim na mu piano eti no so mu ntimi a yen ya beba ho aja wutie me mi ti o pe mami sadia yen ya beba ho na adekro no wa hia no mu ntimi mua no ya beba abeboa na ya de na kodopsu ananse ekwan bebre wo hono a yetimi kum wakra ekwan bebre wo ho betimi afa so age ne nkrata asa de nsam wonwu ye ne de ne nkrata ankodi ba bia mate eti ye baba abeboa why mate god ya da se pa ye ban so am yewu me papa na se maye wa doye ana se identity a me ka te be o ne chi me se me ta gi ma dia esa ka ma me ko we dia nye akata yeah it's true no kura pa ya da se sabre papa ne wofa na akasa no se ne ma no nkrata no wel ne nkrata na kodi ni nsem kwara ni nsem na ya de ye nya mfre nkwara ni nti no at times no ya na de obedi ka abo no nkuro no ya na ye free se bi no na ye original but ye behwe ase ye frɛ nkwada no ai kweku afo ne ye hwese ye benya kweku a na kweku amayate okay me ba cha ode frɛ kweku ma me na ye be ma panyini na ya ne kweku no enkasa ne ye ntie de kweku ebeka afe ne ya frɛ owusu wa no soso na wono soso a wo ye wo ba je na me ka ne wiase ne se ade bi a wo be kyekere no
wo ba mesane ama wa obi be sane ama wo eti ya mum yen hwe ne maye pa wo papa wa anya mabro kura enye obi a na ne papa si fie ma ne tena mu nye obi a na ne papa si fie ma ne tena mu eti no sabre yen hwe si ebenya kwaku me pa cho apostle kwaku abeku good sabre ye pa abeku na ya bisa abeku se asema ne papa kan eye no kura na because na de ensam na ye di nipa ne ntia ntimo fa ncha yen ye bisa abeku abe je so ma me wai wo maame na ye hwe sade ensam no esi eko abeku sorry God abeku baby owo bia no esese yeje abeku kasa ye nya no a ye nhwese ye bese nya wowusu a ye nya wowusu a dwibi ana meboa wo mu maame no ana nso so se wo mu brother kwaku kwansa God ye nyinya wo mu but ye be try say me pa cha odi ye be free bia mo frɛ no yen koye nim na yen hwese ye benya mu bia ne wo mo akasa na nkese nka ye koye nim anu no ene asamfo ebe kasa ewo fie ha ye wia ye be san akofa ya boafo nkrato biem finza de wo furu duapa no ye pia no etini ye be stress obeso ya sene a ye wa Agyapa TV ha ana afa radio no so ye 91.1 afa so no ye was fantastic runabout tu betimi wo abeso ya sene dwumedie no ekopa eti wo betimi aba na wo so ayede aba abeso ya sene papa ye frɛ no abranti edidin no ne ana me peyo papa no efie wura no ankasa no akwasi afo sorry the person you called akwasi afo nasem no na ene ye ba so se ye beka ama no efiri se ewiase wunwi ni wani da ho ana washum da ho ne ye boy ye mu Agyama Afutuo police for ni ade timi yesa washum da ho pa ne ye buru ye mu ya na ya pa wa utumi se hello Agyubi Sister Agyubi hello Sister Agyubi to say tanko padumo Sister Agyubi facha me wate ye wunua panyini abrewa guy me wo Kumase Agyapa TV wani die mu ada minua ensem bi koso na Mr Afo ama yaso ate se wo ma no ekwan ya wo mu de nenam so no tete no wonya nwui wote ase enkwada no ha no dodo o ma fa na Agyapa de asie ye ne nkrata ye will o mutimi ma no aduro yi tramonom no wo mo so ne nsa kwaye nkrata me yakobo no wo de ne nsa betim so hello me ba cha o tie be okay ankwadai etimi ma ne tramonom ne nan ne ye ne ya no ma ko petra mo ama na nom ana no yi die o mo ko ma ne dodo pa no moyi obehuna ne se de ne nsa etim krata ebi no se adai ade na mo de me nsa etim no ana ne kwaku se ka no anu wo so mfa ma no no mpeso de be ma no no wakwaye ho nkrata ti wo opeso ye de ka no wo kokogye afenso no ne dan krata no dan a wasi a wa ma obi a chembe ho toilet and bath bibia obi adam ankwadai antiasie afa nkrata no akwakosie oba esese wo behwe no no wo boa no no kwekutime bu oba no na watwe na se papa nso na yatwa wonya wobi ma no amoa no store so wabi ama wo mama no wo mu ye gu store no na didie mu nsam aye mobo
What way why mobo? Eti wakaya no. Ani yasi yentie wano nkwana semsa. Kiya bepe enkwada no. Nenka ya ne owusu a ani kweku akasa. Na omusu akyire wo mi die mu. Eti ya ni yasi dabi. Maame no wo ma no wo ho. Ebi ana papa yi mo wo mu amane. Adenti na me man ye oba apanyini. Me mmọ nkwada yi maame amane. Sesei na ekoso. Ni yesi wo kura so tibi ba fie honom. Ebe tatai. Ni nua no a oboa no no. Wase unsu tibi ba fie ho. Wase unsu tibi ko ni nua no a oboa no ni fie. Ekoko di diatam. Chese osi wo ne wo na apeso wo wu. Na dia wo mane ye no so me pa cho ni mo de. Yeah. Wo mane ta papa no ni mo de. Odo me mano. Ta wo mu papa no, tete papa no. O mu hwehwe papa ni wuo. Ana me se ano no me nua adwubi, uni mu ho de. Mame. Papa. God. Ye via se ku kan kwa. E yo bo wan kata. Afo ye boni ya papa. Na me mensa se me phone back ni en do me ya me try this no. Papa me pata roma. Me no te wo nkolai. Afem wo iku ho asin. Pusu. The mama had to take course there. Papa no eya le ma. Na mu si na kwa ka kwa ngota. Ke ba le wa ta kula. Edi me be to ne ba ha. Me ko hu be de mi na. Si ka ka ba de me e be tu asinji. Ke ba ne ko hospital ho logoji. Me tanya se papa no ni me ti ho. I am saying, my moose, yes, one is who see. The bad yes, what see. I said, if I talk with you, and she go to what we are. I know who's young. Mammy, what do you mean? Me too. After most to me, I am never changing him. They tell me, my mom left put me back at the scene. But it, and naming to messages in him. And I'm usually can you say the number? So, get never hope. I'm in a criminal. Upon the day I am. Santomana said you, you will come up. Can you see to do? Can you buy not when it may genuine? Not what you got to me. I will never see any. I am a country crazy. Nothing. Jaggy, no, she is. But today, no, see. What do you do? Into what do you go to I'm so sad, and I'm going to pay him about one. Let me start for 4 years. Let me tell my ocean. It's a home at Sino. Then go for a book. And you did me tell them to give you a 4 car. She Mamma, I never give it. The Tomanoma. Oh, they're looking about what I'm calling. See, you're quite no, but we're making the cock. A friend saying, oh no, me, Purple, this is that. I don't know what. The street. Me pacho, is that you be? Amen. Me pacho, the work can ye pepper if he said, as some dear free baby, and our baby, but ye bren. Ye can say yes, starting one. Ye bebrepa. Etika on the po, a conclude, mamia, come pepper. A woman, now what she and then I you know a sweet at the number. If you come in now to me, you are me a cat. What was she not get your need for? So I saw that the people know at the man by me now. Then you on the hot. Get one on the hot. Papa, you know, I said the people know. So I thought you were and when I'm the truth. I didn't stop. I see people swap. After you walk. Sister, I'm sorry. Edibi. Catch Edibi. Sure. Maybe. Say, crack away.
say krata no e me see about so krata no ni mana se me ni ho no and can be a me pa kan tra woni say tie me adwubi dia me pa kan ni say papa no na de man kwada no o se si a wonui wo say en krata no na de man wo mu onyu on na de man wo mu omu fa krata no ma no na sabre wa ma wo mu dan wo mu tim krata no wo pesa ni nsaka ne krata na owu na se wo mu ne wele na wa ya no wo mbefa wo mu fa fie no eti anu an ye ka ho asam yi mami ana me say me wa de wo ye se dia da de man ne ba no me ni no obi wo no wo busia no ni gera ma fere no mi gera ma senkos sama pa ka se ma me no papa we ka se en krane se na afro se bibiji wo bo okay o si o baby a wo hye no o baby nso a wo hye no a baba no na ma na duane die abeboa no no obefie wo akwa kutime bu oba no twe na se adentira na me pato me te na be mo wo ai me pato ni na ne se me to no to be mo na ma na to na me sun baby the last time wo yale ye no sin day on ko na pa ka se wo se wo pa ti ma pa ba ka wo wo se papa no because only be ma so wo ko na jima and wo be so wo ko na jima wo ti ka wo ba ho na ma ti ke ko papa no so no onu ni ko wo fa ngwa ko ji ana be ma na se wo ti ni sa de no ko pe se wo ni ne ti obi so ni ne ti e ta papa ya na se wo shi papa no na wo ti ta so mu ni fia na ko ji scrap ye su papa na e so dia e braba ti ni sa ti obi no hu no bi kika e sa fro se kwa wo po no action asia na me bo a wo frank no to be tiri ya fre wo wo mane mfa wo adwubi ya fre wo mano a wo mu mfa ko no wo mu bia mfa ko no antikra na ama ya fre wo no wo mane mfa ye ko papa na mame yeah mame yes enfa ye ko ni nya no ho se wono no ka be bia ni nya ni chi ento me pa na to na me ko siada e be from plan na ta de papa nge tutu omu so no mi suro ni ti mi me greba nsa me nyin sen na won kwala no ento se tira e fi no what is am kwani fima am ko mo fi wan fa ni gan okay okay me ko ka ta ni ke ta se wono ye ti ma wo na me ti to nya me kama ma me papa la ka ba o ka be ma sorry wo be fi sabi be man so what 30 something years 36 years wanyini na wo say ne ba panyin ne kwaku ne yire no ahwedwuma wadidi ne fie ho no enya sam papa kura se nkwara no sate sadia enye tibisra ni wo mun kasa mayen na ye wia ye be fie wo mo rai okay sa kura ma se ma ti wo ma wo mu wo papa wo so sa di tantanya ye yo ba asam for WAHALA acho that eti misra wo dia enru kwasi ada no ye bete wo nkan wan kwasi ada ye bete sister nkan oso wono ne mani kosia sabre apostle ti say abrewa nyame adomboko yenkwen abrewa enam ye bre no nti na asemwe awreho pa na mo mesre medina yewura menua semebra me wofa akosia afo enim na masre say ohaw ne amane ba se ya eduru ba bi na wo kasa ohwe ya na wa ye yipa ntina ebinom etie no saa no aha because obi asebe wadi obra na ogusu de na wakonya problem ama chemicals nti wona yetwa na afi wonan nifa no so aka no benkum na aka no so a wonan so ano nso chemicals na aka na ma yetwitwa wonan so ba ko no nso wonan mu ba ko eko eti eye avreho ya wo no de kasa em sabrewa onto no bo asema de opese kusa no onto me enyeye ano no abrewa de kan ya me hyase se asemu ya oka ye se ye nokure edia de me de hyase ne se
emofra no set saade a na ne omu anya ne ye na emom esa ye wo haw ne amane kese e de ma wo mu ebre a wo mu nyine ko set saade a esan se mo papa yare sabi wodi dem na owo honom na ade ne ye ne ya na ye no kura se mutumi koto tramoa ne siase ye wo no sizes ebi wo ha wo animu pa na mo de manenom emo ye tentan na sabre no makobo krata na mo atwe no de nensa ababa betim so ya oyo ye na obusa se na eba na ze na ezemen se etim so ya o se o ka no ho yi na o mpese o de be ma ye na ama yayo esa tosu mienu efie no enso nkrata akodi oba no o se akodi oba na efre no owusuwa no eho ya eno nso so eda ho na de a ya ne se baby situation na wakomu aduro no ono kire se ne mai entumi emwa no enhwe no wo baby a eja obeba betetere ne wure na waba betera no ho kakra na ja waba akoko mpesa na bibi kakra ono nso atumi ama nani age a oso oba fie ho a na ne ba kwaku sabe kui ene no enso so asesa de afo so se ekoba saade a na ne nokura nim abeku ana kwaku se efrɛ shamo ye besere se sete saade a sesa firi ho na entume mo because papa no woso onye obi a obeben no ya obetetere na wure mo maame de wojai ko wakɔware wo baabi mo ma papa yi na ne de bre kakrai na ne de entume enwie peye na se mutumi sisa ka nkrata efie nkrata etumi ekɔ hide baabi se mo mfa ma papa no de a ene na mesre se ma me se papa no kura na de man no na aya asempa na brewa na ye frɛ ne fo enkurai emaame no na nka de me pe etia ne se oh ma abrewa mpacho wa de wo kanyina no radio bi a ayema asem foforo enti mesre se me ba me ma no na me no mabusa wo mo ho asem se ye no kra so mo de wo papa afa ekwan ye ti se so de a ene wo mo nso me no wo beka na mabɔ modin agenkrata no a ewo mo ho no enso e de ama papa no but ese maame no wo chaase ya se papa ne ye boni aye oyinipa boni efa ahisi ensensem bebre ye besere mo sade no anya duru baabi no wogyan no wakwa ma papa no nwene ne ho no ntumi ntrase na ne mfie kakra aka no nyame emfa ne ntwa anya sa kasa no entwa ye de me de wie abrewa ma hunu sa asem we bi ewo santase mia me kro mfa nkyene bra santase papa bi sa ne madi na ni sa efie na meka santase fo abrosan na ne ma enhwe no ente ne ma nhwe no no so ye kodɛ fa akiri ede koja wo mu a ede pɛ dan ma amanfo na efie tɔn no ɛna wo ye wo koka ho asem bia ɛna kɔba sɛ wo mu nya wo bi ya wo beto fie no na papa no no mo ka ye sɛ sika no de meje na emo me pɛ boys quarters bi na me de bi atɔ me nya boys quarters na me de bi atɔ na de aka no sika do so pu aka me de akoto treasure bay na eja me de di ho kakra ente duru baabi no ɛna wo mu wo ho a ne de krata abri wo mu sɛ ye mu obi bia 3 months on to fie o sanse fie wura na ton fie no ana ma no se hwe ye papa fie mpre wo mo ne wo mo kikiri wo mpre ye nya de ye abre akodi sisam yo obi ana na yere ana ti ho abre wo mo didi e wo mo papa ne bi ni wo mo dinani wo fie ho saa ana ono so kwan ya ofa so a wo kire wo mo no ehwa na okọ no akọpẹ dan boys quarters kama ene wakoto ena sikado so pu aka wakoto treasure bay the 3 months bi okoje ya no odide ho akokura obedide ho akokura mo amaka obi ankwa hide na mo nsa se de esi to mo ya de kokot no mse na koto kire se na mo mu age amu wo mu obi de wo so wo mu kra na wo 37 wo sabre na wo ne papa no
kwan a mo de ne fa so ono nso bra wa bo nyina ni ebi na se no se anhwe ya papa ba bi a woduro de obetumi afa kwan bi ya so na nkura no akọbu omo bra e wo ba bi e wo so omo kọbu omo bra esan se wo bi awo na papa yi wa bo bra te se ya ba bi a situation wo mo no mo pese mo sa wo no de David eno de enyeye eteme ka kire ma no se wo mo ma wo mani na cha pa bi a wo mo nkopa na wo mo mfa ka nkrata ne efie nkrata emfa mra na emfa somdue mra medas orafo samate and wo papa bi a wasi fie ama wo na ati mu adidi mani bi ni wate na wakwa fie no wabompa ya agu fie no so anya saa some man stubborn uhunu bi da o some man stubborn baby a be fa bia na wodi wachi no wata eti ya besra mu ansabre ohwefo betimi afre na nso ayedan wa kire wadwene ewo so abranti obefa ma yesu ni wo koyi o ya pacho number no enie yo 0501336996 0501336996 osi oh hello afternoon we dey ni baby akasa free kasa ni ma o patch number 2 papa na mano esa se aburo wo oguti ni nti na mo fra wo mo awon ya so monye ti pese ka ma papa no o to fa oda ni da nda fa no fa god mano be yu mu papa e ka ta ko bo yu mu ti ka ta so no papa no ko mano so ma ayan kwala na ma na o zo ba ka pono o zo na one me ka ta no buka se mbi de mama na esere ajengwa no papa no mo fa no mo ngene ka ta no na ga da ha ka god ya da se Ghana for man e kasa no Ghana for man e kasa no ewiase ya na enye boko sa hello yeah, me pacho wudi ni baby akasa free. Hello. Wudi ni baby akasa free. Me pacho more friend me na me say friend me. Okay, kwa kuna free. Hello. Ya pacho, some friend na say mo yo TV no ho ni radio ho a. Ye ntime ne mo nkasa why? Monchemo ho de bia ye kan wai monchemo ho free TV no ho na mu low TV no any radio no wai yesrem wai sebe ya ye betimi ne mu akasa ya pa cha number ne 0501 336996 0501 336996 hello me ba cha wudi ni baby akasa free. Okay, good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Afternoon. Pacho abrewana mnene kase. Me pacho yank kwaso. Me pacho kasa. Pacho program bina mefre me kase mna Mr. Maji. Me pacho kasa wai. Yasra usa wo fra straight no ana wo kasa wai. Ebre ni swa why yesra mo pa wo frɛ ya hello me din di say na wo kasa why yesra mo hello yeah hello me ba cho wo din ni baby akasa free me pa cho your friend Sam Tugam kasa free asante atimi api me ba cho yanko me pa cho papa ne de e wo se o hwe na mo din details e de ma no okay. If you say, and Colaren, my men are Jawa Lekunin, I get up a new mutinum. Okay. I won't pay a panel for 10. No more petty as you say, Mohishe. It's Miss Ramoa,
share na money papa pipa mano. Okay. Ebi pa no kwa ba na nchenya eno be ma ne kra ba no. Yeah. Amane kwa kwa tinya kwa ni mu. Yeah. Yeah, that's papa Sam Tuga. Ya ta frey. Onso betimi aba line no so 0501336996. Announce so say 0208306408. Hello. Yeah, betimi aba so. Yeah, besra wo ye abra. Hello. Wo ye abrantie na wusi so a. Ana wo ya beba na wo maami ana wo papa bi ye Agyapade a ho salute no ye pa cha wo line so ye ntimi ne won kasa ye pa cha pa samo fra mo ntwemo won free radio ni TV no ho ayesa na mo haye why ye besre mo se wo kasa na TV no kasa ya mfa hello ye besre pastor o papa no maami ye Agyapade na utimu free unchi adan ka ye twani pani pruse na dan hai wo ho dan hai wo ho hello me ba cho wudi ni ba bi akasa free me ba cho me de Joanna ko kare yan ko Joanna mama me ba cho ma me no onsa sama obekire mu nyina papa na nyina wati anya na kore papa na sendo breba o kai nyina wati bia anya na kore ne te se papa no ense mo ka kai na nya na kore no ka zunku ana so ana ewie smo ye no obido ekosi so ha ayinja na se atede sa so papa obewu no nyanwu ya ye fa na Agyapade ebede wadidi unim sa wo papa Agyapade ade ntina papa no ntro won hwe no na wo wu ye na papa Agyapade yinyina ye mani bi ya wali bi yinya se ye sa na me no ntumi manfo to mo enya de mo yo mo papa no mo fa ahomete ewu nyankra no wu a Yakopɔ be sankona dan say abrante bi ba betra ha so ne papa nyina atifie ba akum ne papa adwane ko wa to ne fie no hwe papa ne ba ton fie no afa no one ne yire aba ha na osu say orehwe ne papa wa ma ne 20 million hello me ba cho wudi ni ba bi akasa free Acho bejindi kwa bna odido kasefu be man esikuma. Abraham ko. Ante azem we dey won jibi person ma papa no. Ko ba se emba na ye no wonte no se. We ama we no wonte. Na o ka kakre to wo be ma na into ka won to wo mpu no. Wo pese wo to reach mo fra no ka kire won hye. Wo papa bu ahwe mti ade kakre bi kudi won che wo bla papa ni wi ya. What you want one person will be you. Mother, what did you best in my papa? Yeah. Yabakwa akwaje. Agana ha constitution wa ha. Papa ni ngui wati ase. Eti wasa mu de na Agyapade ama no. Wo wu a ne mane mo. Sa mo hwe ni ye afie ni ya mo dia o. Because e bia na mo along. Hello. Wo de ni ba bia akasa fri. Good evening. Yes, wo kasa atwo wo free radio no. Ye besre bebre. Cho hello. Good afternoon. Afternoon, we dey ni baby akasa free. But John the Cafe across here from Mama Esther. Yankwa. Papa no monje na nebi pasina ma no. Monje ma no kura na ayi ma na e ho no. Ye binimu duyabu. Se wo ba na wo yale ya na be me eja usa na se wo ye sa anka wo ntia se kura ko busha fo ka se wo yale ne de be ma ni muya ene akofa ba wo fo no wa ise na wo be ma ne yale a mo de wo na ko no wo na ja ko se wo ni ko no se wo na no wamba wo na ja ko se wo ni ko papa mu fa se wo na no wamba oje wo Agyapade pa anti mo je papa ne mama no yati abusia yare yawo se yare enka wonto ho a unhu se ne esifate wo de pedako na kwa yare sabia na kohye ne ekoso ho no kohye te bia ankofo hom ene ka o mu kem yare ya papa enti se unhu so bi wo sa te bia mu
obi yare da ho no ma eye mu ne se nipa no e kire ne ho anase nipa ne pe bibi nti no oye ne ho sa yare a yankasa yare a ya wo da wa imagine se kan ye twaw na ahom etwaw nan na ahom na wo pese wo kɔ baabi wo kɔ sensuo kra eno ana wo akomode wo pɛ aduane bi adi nti wo kɔ na akɔ fa aduane adi imagine se wo nan ne ye wo ya na wo pese wo tu sa na mo hye de wi a wo nante so ahwe de wi a etifa ye wo ya na obi a ye twa ne nan Chesanye ba kumpo ba ko na ye twa ne nyina chi na ye sin no ba ko na aka eno nso ne nan sua na ye twetwa eno nso we anye mobo asem we yenka wakoma ne nti oba besia oba atan a wanyi sen abosomenkon achema wo wantumi enho papa yi mobo ama owura ho ntibia wowom no anka wakoma atumi agya ne honom asan agya mofra san agu ne so me de eya na menhwe boni bi a oyede ode ayewo anase obi aye obi bi na so kwete tibia bi mu a eya nhwe boni na ode ayewo na mfam enye enkuntia no awose wode wani to set bia owom bibia be de ebetumi asi nti de hune mobo obi ye wade na wode nya ode ye wo no wode tua ne ka so ye obone na so wode tua wode bone tua ne ka nhira bia ni enso se wa ye obone no se ubu wani guso na wo so ye ne papa demo a wo ye ne papa no na nyankopon e hira wo enti se mu nima mo nhye sade we enso se obi ye obone na de papa tua ne ka nyankopon e hira wo enti se papa na ye maami bone na se we no de tua ne so ka wa imagine nhira no ne nsa be ka na yare de etumi ka obi ato ho no yare emmo ba nipa ba akofo etumi ebo obi a enti se ne na obi de aba na wanya na ochena nso ode na mpa so tinia wode ye wunua ochena bi ebi betumi ato na imagine se obi nso ebetumi de bi adi se na wo obi de aba na wode di no ochena nso de ba saa na obi nso ede bi beyew nti to wabodo egu nsuani na daache won saka hye yarefo no hye obi a ohia moa no na daache won so ohia moa obi nso etumi aide aboa me ma me kasa enye tenten me ma me kasa enwa ye bre no esua ye bre no enya ye be enti aha ana me de be de ebesi na ma remfi se medin no eye nana akosua adepa aha nso eye emergencyghanamovementtv eso dasa nenso story foforo ba ye de bebrem na monya mu afutuo mu de bi abo mo bra ewo ye wiase ya etrimoden ene oyaw ahyemu mai dasa nenso ye besanso ehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.